ese mu rubanza twitegemo njye bari ikintu ndi kubona Godfa muri uru rubanza hari abandi bantu bazafunga. Ni bande abo? Ni bande? Menu umuceri. Harimo uwitwa nyina w'umuntu wagarutsweho mu rukiko. Uyu nyina w'umuntu rero ninde? Uyu nyina w'umuntu niwe wahaye video witwa Niesta Papi. Bose wa mbere Yego. urukiko baramuvuze bavuga uwo muntu witwa nyina w'umuntu kandi nawe muri raporo ya cyber security barabibona ko nyina w'umuntu utuye Nyamirambo ari we muntu wahaye video Niesta Papi. Urukiko baramuvuze mu mizi mwiburano wa kabiri mbona uzafatwa. Ubwo ndi kubivuga mu mboni zanje. Ni umuntu washize video ya Yampano muri groupe ya Jihad y'abashumu Ponyonyi. Ngo nawe rwose ndabizi ko azazamo. Hanyuma akagomba gushakwa ninde muntu video ya Yampano wayishize hanze bwa mbere. Wayishize hanze kuko twavugaga yari Pazo raporo ya cyber security irerekana yuko yego yari ayifite muri telefone ariko nta muntu ugeze ayisharinga. Ninde rero wayishize hanze? Ninde wayishize hanze? Ninde wayishize hanze? Urumva uwo muntu byanga byakunda agomba kuzashakwa. Uribuka ko Pazo yiregura yavugaga yuko atari we wenyine wari ufite access kuri email yande ya Yampano. None se reka mbaze, ninde washyize hanze iyi video? Ko hashakwaga uwamaze kugira mbere yuko tunava kuri iki kintu nuko nari mbigize nkavuga reka tubikomozeho gato. Ntabwo aricyo kiganiro cy'uyu munsi, tugiye kwinjira muri show yacu nk'ibisanzwe. Icyo mbaza ni kimwe, uransobanurira gute ko ibintu biranatangaje, uransobanurira gute ko aya masaha abakekwaga kuyirekura bo batigeze bafatwa, ahubwo none yabaye umwere, none yageze hanze ite? Ko bari kwerekana ababisakaje ahubwo yageze hanze ite? Nanjye nicyo kintu ndi kukubwira ngo hakwiriye gushakwa umuntu ya video wayishize hanze. Niyo mpamvu mugomba kubyuka mukanyara mukaza tukagenda. Niyo mpamvu mubyuka mukanyara mukaza tugacaho bro. Nyangufi ngo bimeze bite umugore w'agasuku? Mukagasuku. Ese abandi ko batashizeho video barazishiraho, utazishiraho mukanya ndaje mbahinduke. Ndabahinduka nk'icyo mu nda ntunzi. Let me get my tripod. Amahitamo ufite uretse kuyishira. Guys, musharinge rero umukobwa ngo ni Hozi avuga icyongereza kiryoshye. Uramubeshye, Hozi nta n'ijambo ry'icyongereza azi. Icyongereza kijye igikondo ko yigiye muri ntuza muri 9 icyongereza kigiye hehe. Kumuntu wo mu diaspora bateretanya ari gasuku, uwaze gasuku na mwigishira icyongereza avuga mwagiye mureka. Bombo clati positing. Hozi narakubwiye ngo mu diaspora bagakunyumva nakazi kawe. Yego Hozi. Akumva. Naguhaye mu diaspora utari gasuku uranga. Agakunyumva. Yarinde se ko ntawe nzi. Jay Squeeze. Yarinde God. Jay yari Jay. Wabonye ibyuma nawe ntugasekwe. Onyasi. So rero hagati aho ngaho harandi makuru ngiyewe mfite, urumva ubwo barangije kumukatira ngiyewe ndumva mfite kubivuga, dore ko umuntu uri kundya. Anje Diva
Uyu se nanjye diva mu Bubiligi. Anje sheri hi how are you? Njyewe aya makuru ndayavuga. Ndabivuga zikamwa zitahanye. Ubundi wanga gupfuga pfa. N'ubundi ko tuzanapfa. Ndikumva afite umuntu uri kundya. Umuntu uri kuntegeta. Ndabivuga. Ndikumva nshaka kubitubwire. Kagira inkuru. Ndikumva nshaka kubivuga umuntu uri kundya. None se ndeke kubivuga n'ubundi ko ndabivuga. Hari makuru namenye. Ameze gute? Arandi makuru hari ndaki. Aya makuru nyavuge ntabwo nyavuga. City boy karibu papa. Yavuge. Bivuge muzamvugira. Nare. Bivuge muzamvugira. Bamwita Hozi bro. Ndacyashaka abantu bagomba kuza bazamuka kuri pano kuko mugaya tugiye kwinjira mu by'amakene, tugiye kwinjira mu makoini, tugiye kwinjira mbere ko ninjira mu makoini. Iyi nkuru nyivuge muzamvugira. Ninjya mageragere muzangemurira. Se kurari kurya cira mu ntoki. Uri gucira mu ntoki nk'umuntu ugiye gukora imibonano. Sheri kuri gucira mu ntoki ngo Yesu Kristo. Kuri gucira mu ntoki kwa kundi nka kwa kundi kwa babandi. Urabiterwa n'iki? Samu 23 karibu. Musharinge live. Musharinge live mugiye gukubitwa n'inkuba. Mugiye gutungurwa. Musharinge live ngiye kubivuga. N'ubundi zikamwa zitahanye. Muhire karibu. Muhire wuhe? Musharing abantu baracyari bake. Abantu 500. Abantu bose wanjye witwa Muhire. Oya boss wawe. Musharing live. Abantu basize muri quest ni benshi ariko ndi gushaka umwe numwe muzima nazamura nkamubura. Nukuvuga ngo nuburoro gusa. Abantu basharinze live, umuntu wa danje urimo no umuntu ufite level yapfubye. N'umuntu ufite level ya 6 yapfubye. Niwe muntu mbashije kubona. None ubwo bari we zamura se. Yesu. Anje diva byagenze bite? Anje diva komero ufite ukuntu nawe uje ndeba ukandeba ijisho ry'impuhwe. Anje what happened to you baby? Thank you Muhire, thank you. Kuri Muhire iyi nkuru kugira ngo gitangire ndashaka umuntu manza gusenga kuko tugomba kubanza gusengaho kuko ibi bintu biteye ubwoba. We need to pray. Turabanza dusengeho ndakenera umuntu nsengera kuko Sam ngira ushyire muri request. Umuntu udafungura kamera ndabazi ko muzana mu kitsi naza. Nubona kamera. Inshuti yanjye Jackie idusengere. Jackie bebe. Genda manura umwe. Thank you. Ariko aho nabereye umwana mwiza musiga umwana ngize umusenzi we. Mayi. Ariko si cyo cyizere kwe tuko wakigira ngo abantu badafungura kamera ni bande? Okay. Uranengushe. Anje fungura kamera. Nago tengu. Bro. Okay. Nago tengu bebe. I love you. Love you too. Twagiye. Okay. Ubu ni uri mu muziki. Ana. Kamera yawe irafunze. Kiza kamera yawe irafunze twagiye. Tumuka ubundi waruzanye izo mbariga zawe gukora iki? Yesu! Jesus. Wowe ntuyita Samu. Wowe ntufungure kamera. Uve kuri rira nyina butisiga. Izani ndashobora gufungura kamera. No sense. Urumva? Ninde umuntu ufungura kamera ariko ufite isura buryo umuntu ayireba karangara. Let's go. Vugira ngo Kiza urahari. Ese cyake kudafungura kamera ufite uburanga buke. Sha nago ndamera fresh ku buryo nashyiraho kamera. Kameze neza. Ntabwo meze neza. Keretse nubwira ngo baby wambonye. Ntabwo meze neza nkubeshye. Ntabwo meze neza.
ninde muntu Sandra nkeneye umuntu abantu muzamuka umuntu uzi ko azamuka adafungura kamera ntabwo mfite umwanya we gazi mutapinge bombo klati bamwita Latifa uyu mwana ni mwiza ariko agira ijwi ribi mu buzima wa mwana we ugira ijwi ribi wari gufata uburanga bwa kabusimbuza n'ijwi ryawe aravuga nkagira ngo ni dig uri gukina muri Papa Saba urumva Samusure rapfa cyangwa nzakira so urukundo zamura Samusure uzamure ndamukunda kumanura muzamure so musharinge live so no kuvuga ngo iyi nkuru hari ikintu kimwe nshaka kwambira ko mbere yuko kibabwira turabanza dufate umwanya hari umuntu bari kumwe natwe dufada reka tubanze turye show none uraza kutubwira inkuru nyuma abandi batireka da Godfather inkuru yitubwire mbere so mbanzi Diva wahanaguye kamera yawe ngo bagite umuntu bari nako kabwana k'intare twatangira inkuru neza Diva ibintu biri kunyeganyega kandi kamera yawe yihanagure ase kubiburayi kubera ifite telefone Muhire thank you my brother Diva wahanaguye kamera yawe God bless you Anje mubwire Anje hanagure kamera ubundi muze mwumva iby'amasanya atigeze yumva bro none se uyu ngari mu Rwanda ko afite network nke mumbwire ko kamera ye ifunze G30 thank you mumbwire ko ahanagura kamera bro mumbwirire uranyumva Faxman yes bwira Diva ahanagure kamera ye kuko ntabwo giye bari kunyumva Diva hanagura kamera yawe muze kumbwira dutangire people there are still too few people abantu baracyari bake musharing live ariko ntabwo muri gutapinga screen uko tujya no ku 100 bya tap bro ariko se mwabaye muti wowe tapinga screen ariko unahamagara umuntu ushaka gukanda nk'ubu twatangiriye inkuru buri muntu ageze ku 1000 byaba ari free Ange thank you muramutse mubwiye abantu banye bakabakanda tugatangira buri muntu ari ku 1000 byaba ari 1 wabyumvishe Ange sheri wanjye kabisa God bless you ikobwa cyiza ibyo by'ubukobwa bwiza gabanya urugamba urashimira utaragera ku 1000 wongera kuvuga guhamagara umuntu umaze kugera ku 1000 kuko abantu bagiye aka kana kamaze igihe gashaka kuzamuka ufungure kamera ariko none ndebera uyu gukiza ntabwo uza gufungura kamera we no swipe n'urusaku rwo ifungura kamera yawe rero ufite uburanga bukurengera ntabwo byankundira ndyamishije umwana kizamutse ndebere nk'iki gicucu fata njye ikintu ibi ngibi bituma agahinda kanyica akashaka kundangura kanzamura uyu nguyu seko mutavuga mubwire ko turi kuvuga niba atari kutwumva nagende mubwire ko turi kuvuga aha wowe naranda urafungura kamera yawe yeah why waiting for nshaka kujya wagapano kabe gafunguye kamera mwese zifunguye utabasha gufungura kamera kuri iyo goro urabura gukora kuri goro reke gufungura kamera gusa nabagufata hwiki tabasha gufungura kamera kuri goro ubundi twende kazi inkuru nyitangire ntabwo tapo ziri kumenyekanyeka narada ngiye kukumanura nubwo uri mwiza uri mu modoka me uh-huh. no uri he ndi ku ishuri wino nkurebe wiga he niga muri Kentucky wino nyine kufite isoni zo ngwino hano ngwino wiga muri Kentucky yeah nese kufite isoni kandi uri mwiza wabaye iki kwitama bijyanye gute uri mu kibada kwitama wow hey ufite fosete ufite deposit
uri kunkanga. Yeah, we never go to Ghana. You're so cute. You're so amazing. See your eyes. See your forehead. Yes. See your lips. Umunyarwanda rega ngomba kugira forehead. Ngwino tuganire. Utuye Kentucky. Kentucky byari byiza nari ngushimye ariko Kentucky ngo nta miyaga mugira. Kentucky ngo nta miyaga bro. Imiyaga ushatse kuvuga gute? Kentucky ngo akantu mva ngo Kentucky nico ubundi niwo mujyi w'ikirori. Aba ibirori byinshi. Ngo habaye ibirori abana barya abandi. Mva ngo Kentucky urumva? Kumva Kentucky ni nko kumva mu migina. Biterwa ariko n'ukuntu nyine haba nyine. Nkanjye uba ku ishuri ntabwo napfa kubimenya. Yeah. Buriya se? Uhamaze igihe kingana iki? Imyaka 6 muri Kentucky. Wiga iki? Niga nursing and pre-dentist. Ukware bijya. Nadia makuruzi. Ni meza. Yego ko Nadia wo kwabaca. Babyire bamfollowing nzandirimba. Ndirimba okay twagiye mazu mpawa kapera mbere ko ntangira ikiganiro cyanjye. Yingo se. Ndirimbira abantu hano ufite abantu 650 baririmbire twumve. Let me see. Hey, okay.